Abusia mama wo akwaba stronko emfa ember emergency Ghana TV eso na sana onim data no ye trending stories na na ye de eba bedan wo na ene dia mesa asusui ene dia mesa so mu kuan na me ba be kirekire mu na me ba ma mu nkire mu no eye awe sofo we ye enye twede o enye awe sofo pere wo twede da bi enye kwa kwesi de ni bi we die awe sofo pede o de me yire we wa de no kra wie hey, sofu penny etimi akwaje ne sofu ketwa ejere den na kofa baaye a etimi ma sofu penny eje ne sofu ketwa ire na den su na esi atwe e be ko hwe video no na se ko hwe baaye ne etimi anyemu ntwemu asan so anyemu adisuade nso ewo mesenya futusem nso ewo e ko hwe video no so ba osonfo akosia faculty enso metre ma adwen kakra e de afa ho e ko hwe yes number 1 What if for coffee asante? When yami akowa. Eyin wo fly ya wo gina mu. Pankrono. Wan wo ba no kradu. Akosia Lucia. Osofo maami Lucia. Ene ya bo no kradu. Awafo. Na chese enasem we yedi ni wan. Emu adansefo e wo fia no. Ene ba bia no krewo ebepie. Kwa! Odayinko. What's up? Let us say, said the end down Bible cry be focus your snap casa precobody up here. Very Bible. You, ya no man. Pedacos na boarding. I am me, Kofi Asante. Crab Bible. Crab Bible. Sasama making. I saw making. Trodo. Minitro. Unyame boame. Order. Papa, but it off on another dance for about where you are. Oban obema no di kan wo yere nyemo ye no wa ha wase wa ha eno bia so be kan de ese am obi akwan eti bonetofa e maye we de menko mesempa nane 3 days na me ba ha na me ba ya me di asem bi so be da mo na ya sisie okre ya me enum no kureni obi ntimi emre ensan fifiri na akire no obi so me fa nko nti eba na ye pensem bebre ne yetena ase kan na me kodru fie no ana ye mpanyumfo so frɛ me se de na asi na me kyerɛ mu at be kyerɛ mu no na de na asɛm ne ko wie nyina ne sɛ me nya bibia mu na eka bi amabo bia na me fa akora na nya dai ɛma wo mu na me ntwa bibia so nti na ma me baaye boni bia nim Baby, yes, baby, I check up one so the honey jan because so by no babo kwadu. It is so ma wabom kwadu no so yi omon wan. Ti yanko e se we jai se omon fo mo bo said de yo eno de wasem. Eno so nkire so obi so aba na wanasem ka because na no ba o kan sem pa. It is so mu nyina dance phone na obey ne hutumi san because they say wo no yes so no oba fo to them. Wo ware no Osofo a unu yire nya case. Bre tie yanso mo ba akwa e fam ati o. Eje investigation. Osofo a unu yire tie asem aba no. Second no. Mama. Wo ba fo te wo de. Onya me yire. Wo se woni ne be. Onya me yire. Ode me nsako. Ensa won da post tie. Woni be unu wo ba fo be ware a. Wonya nwale ne krote wo de. Mama wonya me yire. Eti bia no no so bi pen. Onya me yire. Tie tumi ma me guna ni mu asesa. Na fa huni. Etu de ofi asem no. Wo twa so amufra bra ba ko ne mere. No no me boni kuradu o me kana sem ti bra wo si wa twaso se miye hwe na obi kana sem a wa me guram me nguram wo si wa twaso bi so mo ma ba ha nyina no obi anu am ne wa asem e na me se wo si wa twaso sa dansefo ni nyina mama mo ba ko mo de no aha mama de me so me kana se sa dansefo na omudu omachi aba ni nyina no omu nyina me no mu na temantem ba e won de be de fam e na omu so me no obi anu asem ho asem apa ya pese hu asem no kro wom ne hu ni pomasi bre na so watwaso watwaso mu do mu ntwaso because wo be bo kwa adu no na wasete ha wo keka nsem bebre fa maame no ho ya maame no so wo bika eti ena no mu kon mu de no watwaso a onyame akowa din medase no mu kon masem eti se wo ba makofa no ana asese ndie eno de mu modin
omo so be kire omo di da no man kasa mama e omo mbeka eno de odensa ne ko yansa obe kire mu enya wo na wo beka nti won ya odensa ko because of the videos pictures wa pruke ya na nim nyina mama eno de na enya asem we hu mama mesrew wo se mama mesrew eno de mama mesrew eno de akra no ho asem na me de bae sa old pictures ni nyina mama eno de achekra ba wo bo no wono de ohwe adwun so gu me so no ena ma me kire me nsa wone so sole wo de so ohwe adwun so gu me so bo ma so sole pa che gaba ya kura nka okra kwa ha because o si uni asem bi aka to de wonte wote bi on ka bi because o so ni we ka bra me ka me papa kwa bra kwa sa wote wo no so ya wa twin so mo kasa na abegwa ma wo bra hu me different mama men kasa papa e frow say ba je frame di for John wo so ye difo yo wo ba e show so aye Bible Quran e be focus ya kasa preko shrap anybody apede he ba John be Quran ayo focus lo bodi eye me odi for kwa na bodu mikra Quran sa sama me beke lucre trodo mi nitro Allah Muhammad order odifo ada na woni oba anyam bosome na woni ni jai na jadi nyi se kwama obi na obi ahwe na nyi se na wale oba no ene na wo amakura na nyi na fe obese wo fachiri sa fe de okoje wo ba sa kwase ebo no obi bu bi ebe wo de di kan woni oba na de ni si okay mama di kan ni me ne oba neti Lucia me neti ya to ehun ni me ba be ne ho ade e be ware 16 February 2021 okay e na na me ne be ware mama oba ya kwa asore ba e wo ja ko sa de mentimi an kwa asore e di asole e pa chogidi okoye e no be sina kofi ndi oba be sina kofi no ofre me se o ene me so na pe me frɛ no na me nwene ne ho nti sa do bi anta ne baabi just like that no ni oba mo be wale no wo tade sa de ne edi mo obi ono enya issue want to be block number obe se ne manyina afiri fi ahwem hu na kira kwan me ni oba hite mama na se nya wurade a papa enko se me kune totwe kanya kopɔ osofu me ka kire osofu se ku papa se totwe mani pie wo so ni asem bia ka pie bra what do you make disrespect to how mama why shall ma so and our position me so on office wo se won kasa bo amane ya na ka obi kume pie pie twa wani mu papa ko asem ama me se nkanya nya awurade asem ne emra ma ho kwan a ka metimi de bla asem me dini bone kasa oba me ne te a unnim se me ne oba hi na te me ne unu ye na ye ko unia ni nia sofu ni yen me ne oba nya issue e na me ne ni me frɛ no na so me nua na so sofu enu unim no mama me ne dada nim pap ne nua na me mu nyina tena so de ba kwa tena fie pen mama tidi asole na de na abrapa ba bi awie no na akodu sese sa tidi no enkraba ta bebre no ma tetere no ebi mu di yesa no na true faith pa no omunye we kasa osofu enti mama so de be so amenka me ha be gakra fa che me na ya me say yomi tinti me kasa one to be be fam na me refi ti aso ko kai me okay eno kura na me say me free mu ba awrade ado me so asa ba be mu no kafra enti e ba asa no wo so ofra so le ba eno fra wo se wo mfra ni yes mama me busa so waduru no so waduru iron gate yesen eno wo say enti me so da padada enti me frɛ na me so wa so ya wa wonu madwuma me yi na me kuma se kura di wonti se wa pa so le ba de ne de nyame aso se amenwene ne ho fiti no pa busa so di ana woni di ndo bi anta ne baabi ka sa agro eno be block me number Lucia yi kanyankopɔn a kuta ne di ne ye adwuma oba block me number mama me flɛ no wa block me na otwem ye nu ante ne nkada oba one ne nyam mama me kanyankopɔn na otwem ye nu menti oba yi nka eya me frɛ ni nua ba odi na chie frɛ no amaabena esa abena na akosu enu se wakra ma me se woni ne kɔ ahwema ne zakwa akɔbɔ mpa wo na me se me nim ho hwe de me nua me pena sem de ma me di ne ho ya ne se oba yi me pena kyerɛ kwa me hu na wagye na tena papa ho me frɛ obi sa se me nua wasofo asanti nua ya mama wote me wagye na tena ma me nso me nua no so oba yi free fi a me pani wo na me ne wudi ho bobo so eso no wote fie be se me nso me ka se papa na de bia oba yi ma ne nua no o maka ma hye vivi no boye ma je so omu mia ba nyakopɔ na atu o moka mo nyame e na atu o mo so ka o mu ni so o mo ya ade bia be mia me ama me no ba be gu ase odi 40 me se me mu afa ba bia be wura mu ane se oji oba ne tena
ho no mana me bu sa na wo pa na chi pa na kwa me e bi o ha o mama na me say afra no odi nkoma o ya sa be de uni atie o ya sa be distract me tie na no wo pa no dia na wo sa wo ka se bia me ni o ha o me bu sa wa asase mi wo wi a wo be ka wo me abotere wo preso no abusu ani me ka chere sa waje ne me mpene so nya abotere John me nim ti se nua Miss wasofo wo be ka wo de nya abotere wo wi a wo be ka odifo enye wa sem na meka John wonye wa sem na meka ti aso na meka sofu tena se na fa ne wo te ya dai woni ma ene wo so pie sa won ka bia wo so pie wai pie me pa mo chewo abije won ka won ma ye bidia ene wa betena ha ya dai pie na ko tie na bonten se me mi ai omu o kasa me mi se bia wo tena ha wo beti na wo se won kasa ye wo wi a be ka wo de wo so won kasa ma de America na se de me se de ma me di mi ne hu ya o ne se me do ne se mi nua obi mpo ni mi se me ne anuafo barade a me so wo ye ha me ne se obey be du ho na me chiri pe obey wonim se me na hye data adifo nyine ba ma ware nim se ma be wale obey no wagina trophy na me nim ho hwe na me nua no na wontimi nganya me se bi odifo obey ya opani bi gba pa me wo ha wo se bibi ntia ma me obey ntimi nganya me se bi ade se na me ye nti oja ma ware oja me so ware ma toto ne magu ho no mama me be pe obey he fa na me hu no mpe obey me hu na mpe na me hu na da ko pe me kwaso ko mampon me ba mma me se John akoso ba na boy bi kan wo se ni nua be ma na ne ma na de ba be wa no be sa ko na ye John ye o obi a wakoda ne papa oba na wona ne yiri ni no na wo na John na kwala eniema na kura ne me eniema me de ba be obey hu ade na obey sa de ko ye oba no ho ade enti so ba kura no ho ka o jime do a me so niema na me e ma ye fi abeto ba to ba ko kan po Ghana enti so nimu a shipping fee no betua eniema na ma tutogu ho me kaminya ko boss oba ne ne te ha no se me boa eno se sama John se me boa wonka me boa wonka Lucia what you say wan hwe ya ye be ko ato achini o fine eye den ena woni ne wo ho a osofo asante etimi je no wale no e de anisi ama enu nie ena me ka se de na so ko bai wo so one menti na bi mu no fine enti pa ohwe mu na me pe na kira kwa me hwe na me hu no atakubi metuo na me nua ba kwa fe ni senior ono so me ne te se nua for pa no friend me se John akoso afrem ne nko bi ono me ka de me record because na eni enyan mama eno for di we mama nipa miensa odi wo munya me frɛ mo manyum ba ko pɛ na me frɛ no so na ba bi nto be dro be frɛ me afro di na mama odo na di me ho be over 7 years mama min ko tia ai na John o ka se ne so ba na me hwan na e ka mami John ne hwan John ne me wo aha o ka se ne so ba na me no me hwe ba ma manya no manyi odifo abese no that munya fa mi se nyinse ne meto ne so ne menyim yo wonya difo abese me a se be na kora mpa meme ne da no difo ne da more than de e che me wo yiri na e mama de ya me ya ne se papa yi meni menu na ka se me ka no me obenya issue na papa yi sesi entem e ho na John yi e ba je fo ne se o ka obisa menu yi se aden e no so John ne yere na anya issue na message o montem no so e ne fo na me so me nka bi nka ho ha na sha ase free you fo ma me na me so me no mo nka eni me se papa so odi agura ho me mo pese for rounds wo tie wo ka bi eno ama me eno wa je na minim de ye yi o timi beji oba ne free me se ma mo oba na anwale me enti ba ma da na se me ma mo wajimi a ono oba atie no wanye mboso me na kwa wale sa oba na you stupid timi no wale tira me so ne me ne de magimi kini nyina enie woni Lucia na wo ho dabotre ena wanye nse bosome ena se wamfre no ti wagya awade ena wakọ osofu John nua ho eti osofu John onua yi se muntem ena osofu John since o mi ka bi wo ya ne se waje wo yiri wa ne nyinsen ene nyinsen mama gedi enti akora uni me a wo de bakoto wasere nyakopa ado mama me da ne nka oba de nyinsen abram na de me se John oba ni ti wo so woni nya wo so wonya ade ntia ene ebi grandpa say na abaye fa ye ntu ye na je kanyansade o se nka wo ye de se nyame nipa wodi nkwasa se baka kwaji nyinsen kwase nyinsen kwa kwahwa wo beka che me se metua ka na wo ji nyinsen na wo hwe no wodi anamo na utuye mama wodi nyinsen because wonu so oba ne nyam no ko ka de nyinsen breme that time ka se record no wo ye ne se wonyi odifo a hase pa na me ka se na to pe mo odi asebe otimi ne da na meme ntumi ne na libida na ono kra mpo enche kra meme tuo no hu so wo wale kanyanko po so hu no 3 weeks pepe no mi twa so to ne so me de ka na me use me private kanyanko po ma mfa ka hwe ase se mi twa to oba yi so a oba yi ntimi nkanyam se me ye me tia na aso po no ja me oba yi ntimi nkanyam se bia me pre no
ɛna ɔka kyerɛ so ɔnwale me anka hameda na wo dwon a wakora ne me ɔba me ba bɛ wale no wachi oba na firi me so ya mama de ye me yanse poison ka me no waku me ho ɛno pɛne ade yɛ hye me ka ku mama ka be kɔtɔ poison ɛwɔ drasto bi odum se fa ne pa mo nko busa no be kɔtɔ poison a me kɔ akɔ no waku me ho ni nyina yɛ ne bɛma yi nti o makama hye me fi na mu mia me mama anso ho a ɛbra me bɛhu sɛ oba na wale na damfo be fe ni nyaako won na de obɛyɛ profile picture bra wale ye na me ko hu sɛ ma ya fi a me toye asomade a me to me ba bɛ ne ho ade ɛno na hyehyɛ no na me sɛ ebe ti da kura wale kura yeye bɛma bodiya to ade de ba bɛ yo ho ade na wodi akwa koma bɛma fam na ene nyame yɛ do na soma wale na me ne me yɛ temba bia wo sɛ ade asbe sɛ ba bɛ fɔle me bɛma tuntum fɛ ntse ɛdi bɔne papa wotumi sɛ nya akuku me ka kyɛ ne me na me yɛ de anka akra ne ka woni akra nya nka mu wu no wotini nkwa na spiritual commander ne fra me ka kyɛ me sɛ bo fra ba na ba me ka kyɛ sɛ ade si ama yɛ on me nyi akra ne firi me nya wo nko a me dwire ho na me koti sɛ ade no to ba ta so me dwale gusua ebri bi me dwale bo so kotwa ska na hu akra no usua ense wa bra wa nko fra bra mu ada wo gye de wo wiase wo gye de yi wo ka di fo me no tra bom na say you defend yourself to 20 ni pantem mama so ba yo e ni pa ka kyɛ me sɛ me nua we ne na ɛso wo pɛ no ena commander na make na sense wo pɛ no ena papa na commander na chiri ba senior sa se wo pɛ no mama me say enipa so ya clean me di na no wachi a ba wo te wo da mu ne no ade na mo de mo ma sole no em say twaman de e ye normal ni aso ne ma me ensa wo 111 ena de wo te wo dem se se wo di no kura wo nwale no so ye difo na me nim wo bofo kura mo de mo tu no a one de twama mo wa ma mo lances a mo di ma e sha kom mama oba ni kuru be kan yare ni kuru be kan ni kuru ye be kan yare bi hu asem ni kuru be kan yare wo kan yare bi hu asem wo e ha bible say dia so fragate chechi na petu pretru enua bohu biara eni nyina so enyina wabana nete no anu ade enya bra e de na besie mama nyame kan ya nyina ye de ne ya adwuma yi na mo de ne ya adwuma ka mo nye se da mo na mo nim ade kura mu na mo bejem dia mo ye no mo sankrofo ma mama nitie na me no so ma akase me sin ka me pa me nyame ami pa me ya ewurade ade na mama na me di mate o me hu no na me di mate o me di mate bu asika no a na okototo ne ma di gu ho amba be yo ho ade na nam papa isu ama watimi agya me ya ko ene ya metema bia nyame odoma ware am na me yere ti se osofo hu ne ntama sei ukrai kreti amanamfo mama me se nko to me ne ma me ntam wo be kasa nko to me ne ma me ntam wo bi a wo ye be ma na wo hia ma mi na odi na no achi a ohu ni pa nyina wo mo nyina be yaka kankuro asem na kan me se me de kan nante mama oba we yo ba bi o me se die onni no die onni mo ne da die onni wo ba we se da e na be die na no cheka so ba we wo ye me kanyankopon se John ni mu na me ka onga hu se me ni mo ba we si na no wo so na tena 7 years me na tena 1 year se emra Lucia yes so den say ko onwale no why na wona friend say wo kwache wo ba na Lucia ne fro se beje wo ba mama me koye me ka me start time 10 me koye me nji ho adwuma na me start so na pa me start na ka ne so na me yesi da bi me nim se bia nji ni kura na asa breki na me fa atowin ka to de ko fita mu ti master me ka so di for enye enjina na start na 10 enti wo ye mam no so adwo so na fa nkoma sule no so ye boya me ni tifi na so fa nkoma no no so e shop wo sister yi mu fi achi ye obey ti me kwa me yi no di me duru na me to nsuo me kura me nim se so obie container me kura because since am no tin ye hono me hu se container bi esi woda me mama me kanyankopon ti me duru na me to awe prayer me duru so mo kura mo no obie no Pacho ena me chese na me twuma komba bi nti mi to nsuo nti ensuo ne wono moto na ne kofa awe ba yo mi to nsuo no ena musa nsa hote se na so me pacho me ho ye na won nsuo na me se me nsuo me ho ye ena me se na enkra ne wo se na owo ma na me se
Bema de se me hu na owo ma ide meka se enkura no hote se ndi ense hwe wo se na wo betimi a wonam se ma ware nti nyankopɔ adom emre pɛ me na me yere bɛwo wo se hwɛ akran no ka so begye na se wo de 300 million me mfa akola se ma wo se mba begye mba bi enti nyinse no eba Friday na me hu se akran na nya di fo dwo ba ye me ba wo ti all along na fi se nyinse no se na na me nim se nyinse ne de e odi fo dwo ne de because ebra na me ne tie anim sa da ebra na mu no na so ne nyim ya na ka mo ba wale o so oja awade no me ne na anyim aso afa nyinse na amra mi mama tie wanyim ya no wa me kan cho so no tie me tie dem sa akwala no mum yenye die ani anu na betwa yes sa akwada no otofo mum yenye die ani woni sofo we yenya hu die ani na bi kwa na mum yenu nyina kran so na nyem ba de bia ne ma ne keka kro no because no kura bi atia ka ba bi wanyim ya no wan kan kire wo mama onyim ye no se bra na me netu na se so ti ase na me ka kire no Lucia obeka bi edin me dade mu de bi na me na ya homa kire mu so woni ne maame eba e bo mpo no se o mama oba ya no me ma konwa na me se aden ene wo se akosu se me ne nya na me se mama that time so no wa hwemu a me ne ba mu ne sa ada no ene me ka se da bi nyi se nya me dia duty record na one obi ko yes onya sofo ba be ware no ena ne maame tie ni mo ne me bo che mama tie asem we se ya mama na me se tie asem we se ya akos ene me ka se wakohia bema ne sofo di fo no wa be kura che me ampa so wapen so abese ne me because odi ka wadwan mu ja me ne be wi ase na se ono na e wale wa mama busa John hu mi anu odwane me kanya nkopon wo hu mi dwane 6 times woni ma mi na ma opa wonka ene ma nugu aso bodi gu me so na ma no muntimi nantimu se ba ko atwe no gya ba ko so wo hwa omo nantimu mu da ona te ombo wonka enti wo ene wo ye demu se bare ye wo de ana me say en eba so mpa no ana ni nia sike no ni nia sike no eni mi di nkomo brem no ka kire me say odi fo John akosu kura ne me bra na ja wale na akosu no kura ka kire me bra John say akura ne kura mpo enye ono jo ba na ye wo ba John di o ya re say yes wonyem ana me say o say oti ase say uni me John no abra wo di fo John a ona oti na enam so ma obey mandimi anya na ho ade mami musa se mi wa Lucia ubebem so me se chapo so ne mic ne man eniema papa etuto ma na ade ko wale because so hu se ne ma yafi eguti awura no kra ne di adwumo no kra bi e wom ka na fu na ne abie mamba che eye dan ana woni pray masisa wade na just twaduane bre me want to get to waja wade adu nyi se ko wale asimo ka nya no kre chirem yentam se metam snap ne free say me hu na me ton bed sheet na hu su di mate ti mo fa do o a friend black coffee na me kwaka wa asem se odi fo bi ya agent to be wa kwa nkyera ma ana wo je black 3 million akwa nkyera no so a amba so wa hunu hwe ana ko to kente etimi mi to aduma no ma gasa ata mo so na nye kente papa pan bia nti ba che ba asa no nti aduma me ye no mem to be nti me ska akra no nso di bia ba na akwakoto ma ya fi na ye okenya oboa nyam sika me share bla me fa ni black boat wanda ma mi ska to ne man ko be ye me ho ade ba me mi fa akire na mama cho eti sa mi ma share black boat so ni ma da me black boat nyam ha me na ha to ina ka no so ka odi be wale na m ka me fa anwale o ma mi ska ka me di ko ye aduma ana o ma mi ska se fa bi nton to atale enti mi hu black we na so me kwa mo ne ma kakra me bua mo se kan se oba de e obe wale tem wo me chance wo we kakra enti man ba cho e ba asa no na wale ne e ba be wale no ni me maame no no mpene so me maame e bi se mama ti o so ebedum be bi no asetan no ba ye den ebedum be bi asetan no ba ye den enti ba cho me ka che maame se me ko gidi from pipe sa tena mo sike mo ti wo bre mo ana me tena ka che so papa so odi for to papa ben enti me mbla na papa ebe boa me ti manam kwati na ti man kan cha branch e we se me wo sike ni papa ho enti na wo sike onu din kom me kunu kotu anu bla onu din kom unso an kan ten se me wo wo nchen teni tem bi ofle obi na so hu mi odo ne so papa o papa ya ade enti metina na
yanya mpaibo enti papa so dem na metena ya so many years tin say ni sie mi amahunu wo hwe enti bam say mama baby am ko na ma me so frɛ me wonyame na me so baby am ko nyin say sie mi na o say ko ende na me se ko bo bla ya mane se ko na bla ne se nye wono a wo ka kire aha nye na ma me say do ba hwɛ o mamba tuna ko busumi mienu se de na mi kana busumi mienu enti ba azam betu na ase nye wa na me ne ma me dan ne ma so behwɛ na ade church na me share odi for John na odi for John ka say odi anya hwe obaji satan me nyema wo bla yi wo na me ne papa call ye ne o ma me wo ne woni wo na ko fa me nyema odi for John ya wo ka wasem so fi ke ka wo ku ya sam obaji fu woni o kwa ko fa nyema no wa wale wo yes sir ndo ko fa nyema ni free fie wo no ne me ni nyina fa ka satan de wi papa ni si ehia me a o si ji ade ne tim ni se bia obeboa me tine ko fa ni mani yedi nyoma ne ba anche ana papa ika se ne yenwale to di fo John so to that time no wan odi fo second odi fo yi no wan na design o se mo nwale no o mamba to ne ba nse mi ewura yi ni ma sa ta no mu di because na no so hu na o tweme nsa e na mo wale sa ta na oni ni nwa yi di nkoma no sa emu ona na me hu no e na 3 weeks open so won ko wale ba penfo wo ma me so ti ase yante wa mo akwa bi so ne be walo ba won pene wa mabo ka toto ne ma bra so won pene na o se ne ma nya anti o be ka so se ne ma nya wo dia ma mi misika ni me tombe shit ma no di me to oni be bi da odane na fufu dem ani na mi kan kure mama mi fashion e ti na no ne wo koda mama onye mo ye mama mi dem ebu o ma mi dem ebu o so fa ni na fufu dem na wo so apene no akofa wo ne ma mi dem enye so obi o ma mi dem yakoda o ma mi dem o ebe yakwa ma me se mi kwa ma me eje mi fa kwan so eti adan mu a wo da obi no no watimi abedi wo ho ma to no ni na no ko fa we so akacha mi so ha da se da na nye ne da na fofo dan ti na fofo mu na ade kwanye mi amemu wa de o mi si so abrabo nye da we no ma eno de we nya de adbebo no kredu enenya no one kai a o ye na joti abrabo de esesa but wa nya de Lucia so obi nyin sai pa obi moja timinya kokudro makwabrani bina ko obem oba akrade no obem jaya wo ba wo na ade eche kwafa niema me ma ba no ho ade na wo wadi eche wo na kwafa niema wo sofu se ha na mete no ba be fa de ba be wa se abayo ya nhwe ya sofu mama pato tena na dia wudi mete nyabotre Lucia ukun ni ho ofe kese wa mi pedi pa klo friend say mi kun say odi for John say boy we have to phone friend say me na me friend say o meje ne ba na wo ka so ma ne nkasa Lucia nyabotre na ba bi wo bi ebepi Lucia nyabotre di me pa cheo edi ne besi se wo ne be ma wo na wanyem na semaba na 3 weeks utumi di yin se ne ko wale be ma foforo bra edi abone no de oso futra se ma je ko fi on me ma ko si yin se he on wanti okay eti na ese won yinti ese utwa so na wonim se sofo yi onim ukun ya wale ni na wonim ma chino mo nye free ba no de nima so ni ni na ye free pa onu ni nua no ni nua sofo yi ote ono ye ni best friend ba no oni mi kun ni ye friends na ni nua yi de o wale ni de na onye madam fo sa ba me hu de na oni o me hu so ni bla we ye friend ba even na dada no mo ye friends ba me hu bla de no oni bla yin friends asam no de ehia wo mu ana ha papa yi ni se emra ukun beba okwa adu no waso udi nyinsa abe wale no waje wakato anim guase so aye ho ade afedi akora na nyini wakofre papa so o meje ne ba papa ne se nya ntu no ba ho okura no onim se sa container ne ye wo de asam o ka no krewu mama jiden what say asam ukun dada yi ka no krewu atoni ebu ha no krewu an but den tam no kase ni kro me kunu ba ye no na me to ade no be di matembe to me de he me kunu udi for John de on neja na anu enti wo ba ye no na ye ko police station ko ka asem ti be do na ma me si asem ti be no aduane ma me kunu bindi ti be pa che be dru ya na anche na bla yi be pake ka so o to ade atana me me to ade o sister se wa ana me sem pa cho me ibo ti me ko no so wo pede ye wa no so onim se me na ma bie store wa no kwa na o to so am sin to ben to ma no so yima mi skom dem na mi to ma no so obi a me kunu obi a we na sa erade obi a tutu ka akọ nti next day be preko we ho no se tutu ka anche na me kunu ni yi ni ti
if the video see pure player me nwa ana onu no yi ni to yi no say boy ni pede wa ha buy na me ni dem so buy no wan ba na onim say me yes store no do a wo chia me ana mto ntu ni kan ko je sia na me ko say sa me free police station ti me pass enti ko ti mi kuba wa nya abotire oni bla yi na papa nya abotire nyese ni pa buy no oni mi bedi nkomo but e me nwa say so wan te hwia ka obonti emba prako pesa enti aba no me kuni ni yi na papa jai na me ka che bla yi kura say tu ka akọ so they say who me ba beto why na frɛ obi e ho no ne hia ba che denti me kuru ba fe no bedi matem no o se wa frɛ blay wa frɛ blay e busa ni say wa na twe phone say bla o se me na me twe phone e frɛ no no hu proof on record say me ni bra bedi nkomo e hia wo janshi osofo me pa cho asema Lucia kan Lucia ne frɛ wo se bra beje wo ba cho on frɛ me since am ne ntem te me na ya prada wadanfo yi wabo amane se Lucia ne brantama sei me pa cho omo mama ne de ba to di ka kire me pense ni sister yi ne ni kuna ko ama sister si akora ne nye John ba na ye meme odi for John ba ntini nua na ma mi nya hint first asembe na me kai sa osofo yi onu your friend say CK osofo CK on hwe ne ma bi yi on na the course of this no na the course one wa fra o keep you obey an kwetena on ma e bia nka so ndwe ba ma me kwale ma o di fa no podi atwam one na san fra o miri bi say akola no we di wakwa wale ye no eti wo kware na num senyi sene wo ho there be the to so second me one number ono number bi chat me minim number cro o chat me no say o ma me audio am so adwuma yi de man for send this and papa tc na me ti dem tin say papa me pa chaw me di dem de besi o kakra na yo ba wo se me dem de besi o kakra na me ni papa na odi for John so onim oba e fe na course o te pankro no am say am ni no no say han ti audio no wen ten sa na be 5 minutes and was odi for John na di nkomo say ne ba panyin ni nya ne ba eno no na ne papa so odi for friend odi for John say me a gani kan bebrebe say odi for no kra poti mi gina so o dem ka edi piti odu ni mama medium say me no ontemate no akọ na no obi nyim ti mi kra me nim say e be du ba bia me ya ba be na so say me kra me wo ba me no wawo na me no wanyem wako wale na atu be me suma wale na me yere tem baby ti mi kra no e ba ase na ma me hu say say nsem ye ne me tete say akola no bendai mama akora no papa no no woni me say me ne te dwon no se die ne prove say me ba megema de me ma no 1 cedi 1 cedi mintua sansa na wonnim dada se wo so wonyim won nyame am wadwene say akora ye on so ba enyim idie akora ye on so ba enyim idie eye wamle akora woni me yire enyim idie ma akora me nim no mama John one say enra nyina na abrampa ye kasem nyina na me kase CK ensem ni bebre wono na wone ho wono se vivi onso wa yatum se wa fra ne pen se wonim se e ba na ye we ne ba pani no enya ne bra ne ba ne bra ne kura akọ we se wonua na wonua eno ne yere kura nya sema be ma one na gwale ye jai wo kopo na mane ya ebe wo yo bia dia sumde ba papa kasa ama ndi ba to da roma me kwa bo de me koto oyiro me de kwa obi akwa nkyera ma no e na me kasa me fa na me hwe me start am be se me kyere de enti wo se me ne be ye ibi wo ho ti me duro me kwa na me kure ne nyame ani mu ne se me kwa me nim se si store ne dia na me de me to nso me to a week mama se nko anyi mani mu na me to me nso anka me to me ka akoy obeya anyi mani mu a me to me nso anka me to me ka akoy me busa se nko na hote sen ene se be me no ata ayi bi pen ene entemate ya me hu me ndim ka se me twem na so ma me hote sen ena me se ne nkura ne wo se na wo ma anam za me enche me ba me mawari a me ne me yeti anyakobo be hinde ne ma obi o e honu na pia fi na no se oba no de oka so ba gina ba 300 million me ama akore bia yes wa sheda akọ se wo koje ba mama obi a me koye me ka Matias me firi honu menti se na me se na papa yi wo ho a enka me nyina wo da ene ne nkasa papa so ba me up to now nya me respect no woni egu na me de ma no asori woni bu na me de ma no asori wo pie ba first na chasa kwete se o master no waje me yere ana ge no so se bia enya wo no mpo abeje ne so behwe nyin se na e bia nka asumju because odi nyin se bibia betimi because I don't want yama data me ti akwa papa frefre me papa se ge so na ni na ya ma me de ko chia me buso fo ma papa de ko chia na hene yama date se ba be wale na me fro he fa na me hu
na wiase ya me master me ka se we odi tim Nyankopon adwuma na wo ye ne ho ade na wo de me se wo de me ni o ma ya fi awato adenti no hu nya no odwane wo wala again no adenti no hu nya no odwane wo de wo nti wo me ka Nyankopon so ka se me boa me do Nyankopon so me de din wo bi do me no wa so wo edifo a me kira ne se master timi e kira akora me ma problem ho adwuma chen wo ni man ko bi sa TikTok say me ne friend spiritual ken no me kira na de so edifo aben a me kira se so hu me anwane da ewo chama atwati mu janse chama ya wo hu me anwane won kan kira me Osofo John wonu asike asemi wo moayo na no mu ti onyana me ka che me producer say bra no enema bi secret bi ehim a wonim sofo ise wo no po no wonim se eba no bi e wo ho wonu an ena me ofre no ka kire ne say woni Lucy antem aye basa na wonim se eba pani no a wo de baaye no enye wo enye ono ne enye wo ba na ye we ba eji wo ye so obeka ya the last time I oba me ho eni tere manze kra wo se me frɛ wo phone so na ka che sisi a wo se me ba ho tie me say wasa enye se bia wabɔ so first thing mama yenti ensem na wo keka no papa ya mo akwanya na betrase ana na aso do to be nyina to mane ya di ma hyehyɛ ye adwuma o ya fra wo se be kasa wo se be nkasa me mpese camera beto me so enie bendai enie de se mu yi camera ni tumi so betimi aka je ono ayi na ni de etumi nkata wani Osofo tenase tenase ewe wo bafo ani o ne bafo ne busa ni o se o maka busa bafo ne sanem kan mama akasa mo no enne no mama so omundi kankan ya ompomu ni esi snap ne kusuwa mama ena ma ho ya se mama binimu no mama omufa snap ni Osofo die me ama madi wo ya wo ne se wo na wo tina Osofo die madi wo ya wo ne se papa mesisa na mama kache ompomu fa snap ne mi sie Osofo si asam na me kan se wo die ama madi wo ya wo de ka wo bewura mu se wo be ka wo ma bom ama sudwa ba ta kire yi no dia mama me wasam ba me busa boy say mama me busa boy say me wasam ba ko me busa boy say mama mesra wo de me wasam ba ko boy entron ko an wo twasa dia wo di intro no kire dia no kire any bible da me wife ka kire me say me nkodaro no busa ne say na me no waja ko no wa makora no me free ajako bo be say 3 years na me wa akra no wo busa ne say na ni bo me so na adi say wo me nim ni fie say eya red ana blue me hia wo be no so ni kunu mama ana me wo chama jan jaki dem ana wo ba frem say me nkodja ne ba jaki nso ya wa yere madam fo ba ko ne friend jaki me ware no na ye best man me nkodja ne ba bi okay wono ankasa nim wono oto wono to bu na do se ko wonani mama aya because obi mo ma ne wo betra ma gimi ankasa sa kwasa kasa wo mama mpanza mo pancha me monim wo titi atem no do obi akwa no to mama aya competition because on so di pa yes me da se edi nkan no me da na se odi bu ama me and the two wo catch them say me ahunu adwane wo ebi si da me wife we ka say me nkonko ja no mama me dim dan no wono adwo so no mi say na mo ko bro no be so adibi nsu okay ana me catch them wife say he fa ne yakọ mama me won say me wife no adi maduru John fie na me say John hwan mama ana me say John hwan ana wo kire me say wei ana me say no ma no be sa ye dai ana wo so woni na jai nti na so wo be sa no ma ye dai efiri ni fie wo catch them say me mo hu adwane sa demon spirit no fa do me na wo di agoro ahun no wo be say yes mimi di kanja wo gina nsu mo hyehye nkon no wo ba na wo wo etu ba ba di akwa na me ma hwe no wo ba ba na grase so ba so mpe oh mama da bi enye se me mpe o Osofo tete mama mo awa ha me da se emra opie na ye bubon komo no yes keep yes pia betum eti se be ya akra no me nye di ani
yes me da se kii na bie to no mama because Lucia wo ha chen mama nyame shira me bie kii wo ha chen Lucia wan she you obi bekum yanke ka memeti emu popsa me de meka no kre de osofo John ye nyemeka de we ye nyemeka de sike ye nyemeka ye beka wo de a kire wo wo se mementam na wo create confusion mama me fra ba ye no me fra kra ba ye no me koshia akosu yo me nua wo ma koshia ne dwon ho koshia ne sike fie koshia no me nua na oba me nua yi mpa ebo e na me koshia oba no etu aka kire so woni yire etu ade na toto we de ho ne ma me nim ande ye woni ni ene ni bi enti me de me ma ba me ma ko to de ho ma ma ye no ho ade de wo ti me kan kire me se wo fiti an wo trete me se wo ese wo kume wo kura no wo na wo se wo bi ese ye kum because of say when you hu de ese wo ba no de respect ba na bela wo ase na do ba di bibi there be so no person say wonim so ba anya mama no wa no no mama e ho no mama me hu no wo se wa say na anya yi e na me se me yesofo enyimu wo yigu a wa bela nyame sa enti sa de enyimu mesom na ma hwew mama ma hu mo broji ni o na wo be gira ka to so wo ma hu adwane na wo woni me ha ahye me mama aboka wo hospital ha me yiri we on ya kwa wo so woni moja na makoto moja duro bi ebunu e wa glass mu ebu to ma ko tele busa e friends attach ye kaska na me hunu me ba no kwache ye kaska na me hunu me ba no hwa ye kaska wo tafo sa ba ye se fort weni sei na ba be gira kan kwada mo fa nchame mama sa branti we on so wan hwedi ya ene ma twia san e ka ma bo na kra no nyina won fa me sika nyina ma me ono se won won twia de ya ene akra no ma no ho akra no ma no ho no no ye no wa so wa ware no ne nkwankwa wo because wo se me hu adane ha wo se me ni ai wallahi mama buza ne barka Allah me woni me enka bi da ozo na wodi me tu o jansen mama wodi me tu o jansen mama wodi me tu o jansen wa ba hu na no ne na ya ko ne nka so mama enti me no me nim se wo ni nipa no e na ye dai sei enti me ma be sia nipa no a anya fe na obe kremu abeji twantro kwase atro we wa ha me busa na asem bi kakra busa asem bi me busa na osofo mam wa na nyesa mo da awu bra na nyesa na nyesa mo osofo John wale ni da me tia himfie mama mere o ma wodi mama mere che me suro ni ha wanyi so se obi se obi a oni mo adu se me nya mere me respect mu na wo kasa ma edia no nke bi wodi woni ya kasa me kasa ansa na ni kasa sia na ma split ya tini mu wodi mi waso enti bi ka chensa wade me na wo na ma me kra ma ma anwe na wo kra so kwa akọ we no woni mo da se me kra ma woni mo da se me kra ma kam patatu owu a wada ho no ana ni tito wona se kra ma ya wote say wo potu wewe woni me na bibi tira kokko ide ko wura kusibo nke na di fie ni ho be very very careful na me mama me abetre na bra kwa we hunu wa ya de eno de wa ya de ne de na wo me ya bana me mpa nyufo aka chere se because me nya bibia bana ya starting so eso ukumi tene ye bremu se wo me nya ba bia wonim senyin sen na wo kwaje ye no wo me nim ukra se mama na wo show tira ba mama de tie se me nim ni se sei na ene no e wo ho ti me me se ya me se tie sofo wa kora no na wo ba woni ne be ware ene wa gem akire me ne hihya ware no mama de am ya ne se me ba ya oba fa me ne ma me kwa so ma ko udi na chiba family ma musa ba ya ise oba ya ma me busa waka wasem tuo tie mama me busa ne se mama me busa ne se wono oba ne ntam tie na ye man te se ni mo bia o monte o mo jai mama me yesofo me papa so me ne sim sofo sra me ngo mama me wo bi na obi tia me nkoje ne da bi wo mo jai busa no busa kos wo mo jai ko 2 months ko 3 months ana me hu no ana wa asate me and was what ye and I'm saying yashi or the drakeka yes and I'm saying yashi meji ni sign mama me jimi ni o na wo ba ya wo nye wani wu bet na be kan kwaja dem we dia chere say o ma me wu na se me o ti me jima no a on fa akura no me ma se mba beje me ba busa no me ma o se mba beje ma no ka se me tu ya busa akura no on fa 2 then wo ba ya obeyi me ma me niema no obeyi ono akosu ba me fie be wura ma me dem ko yi niema no a ohunu se o ka kira akosu obusa akosu de se na hwan de o ka se me John na ohunu ye no e de ade no wo ye mama we di me ba chomba se musi na sem na eye the only simple way obetimi afa so an se oban fa oba na wale no e na otimi aboa na woni ni pantamati me ma hwe oh masa kasa
mahwe oba bi wa akra ni kuro onyim ye wonya kunu me na mehwe ne sa ma kwa nkɔ kase wo ma me ngwale na nsa na mahwe no mahwe na ma na wo ena kyese me nyankopɔ adwuma eni se me hu obi na maboa na so wonyim anya na kyese me ne me nkɔfa ne nkɔ wale na nsa na metimi aboa no de a wo bɛfa ne ma na bedru fie me bɛ na me frɛ oba yi am sa kɔsua obi adi nyi sa oba tu bani mu a wo so on dia ba so e ka wa eni mu nkyere mu ni ta fe dia ba bi mama emu nkyere mu ni tie me me ka se mo ya se na me ka kyerɛ anti ya botre Omu ba po kwa no adwane. Omu ba po no adwane. Omu ba po no adwane. Wo be dina be ka yaro sem. asem we na me tie ya se wo se medwane a na ɛyɛ me ya me ka se ne ba bia mo kɔ bia me ba Omu so be po no adwane. Mama, me ye kope na me kwa na me bisa. Me ni wo dan yo, mama me ni wo mu fie o. Buso oba nse me ne kwa na busa nse. Hwa na tie wo se don fie na me se aha na don te. Wo busa wo se me ni usa da akobo me ni wo fie da. enti obehu se one minute mama hu se one minute na me anyem faka akodo na me se me nya me dia no san kai me se be machi wana den hu na kofa no ma wana den hu na kofa no ma mama wode no mama wode no na kofa no ma wode no na kofa no ma o mama tie me ma se mba ba dia akora bi o bra waka to so na ni mo se wo be si nkonwa na ma dia akora no so na ni na obataka no na mbusa mi busa so na ni mbusa Osofu John first John wakasa second John we candidate second kawasem ni si mama police case ba ni twam ana ma me ni ka se me nkonkoma oba yi sika no nya duane mo nya duane kasum dwaba busa boy we say me kwato na no agire store nanim na no obeta ka busa nse ekwan so ana wo se wa ama ne bone so na akra na ya wo no pesen ka woni oba ne ma mbetena se no mo ye dai e ka asem no metie na me nankoko mu wo so na me na so say na break ka asem ne kire aba we mama ka mabu fucking abu aso ne ka ni mabu me ma talk ene bo de chawo wo Toyota we ya wonam me talk mama aka 100 million 1 billion wo ka we meti ayi sika wa asi atua wo ka ne kasem fa ka ne nko what do you mean me se fio na wo be gina ba kan kwasa asem ne a kire me esuo ne ho ma wo wiase nyina nim sa wo wudi fo esa wo tu fo die tum because o se me hu no na nkuta hudi a wo no ba ne ntam nyina na ye ntam tete ne tokwa ne nema enti me dia me no ana se wo fo die bia mama wi asiki media sike no mama me kwaye no me nua no o ya asore enti me kwa na mba beto waye na me hu se oba yi eto ma me fo so no ma me wiper e na me fire sike se sike abaya bia ye me sei na me nim ni pakoro ana wo se abaya na mbeto na o ma me ton force ene na ma me na me yire e kaba omu e na me de hu no enti wono no dia we no me ni asem e na me ni ba bu okura ma wo so na yes wo de me ni ba dia enti so se ope ba dia me mama wo frɛ ma ha wo se me yire na frɛ ne set tie entwantro e na me ka che sike ya dansi wa na o ka te phone no kwen da ba de na ye ba ha na wo mu be ka pon no bo ma no ne ye di a wa chewi na me frɛ wo se wo na so ba ba ji akwa no we ka kyerɛ me se wo ba no e na frɛ ne se wo mra ma ji akwa no me ye japade a won ka ho bi no wo ba won fa 300 million mra entwa wa no onye won kan ye minti ngasa ka tie ma no wo den se na de sike wo ma na nya ne se sike onye dan me nua ba ko pe kro bo di ne so be bo me nua ba no wo ba so be twa se wo tie se me se no ba ha be twa me na me police ni ayere me o so me nya ni once wo de twa bo me o wu ni me wallahi baraka Allah wannan hamduna mu kaifi wannan mu sarci na mu kuzamu wo calm down ye be ba ho ne di be na be tira se me o ma me o ma me na we ka na woda no wa na me ntia wo ejitu mama abrantie we wo ye dimifo ye wudini me sokoro anu me fra no adan bali de na me ba ha no I was see me wife and a friend say o ma dia kra na me sisi ko ye dance ni o ba se de bi sha ko ye ntro wo ba se wani mu o ko to usu e wa ko su ko penya e na akosu ye tie ma me dimiri ka say me busa woni me say me wo expecta bra mama osofu sike me wo expecta bi o fura kra na aba o mo tan fe mama me wo expecta bi o fura kra na aba o police ni e no mo tan fe na mama mpontin enti we ni me din komo ni wie na me fresh peta no e na me se John asema wo kan eye no kra sike wo ye dansini e wo kate phone no kwen wan kan kra wa ha that ya nyambe pia mama sa de no kan wo phone no pesa me yire na frɛ ne se wo ma dia kra no wo fa 300 million ka
na me be ya japade akra ne nka ho bi enti that means one me yiri din komo saa asem no wo na akọ ka saa asem no chere bu ma ni mama tia sa we ka chere me nua ni me dance ni wo na me fra wo say mama me dia me ni asem ni bi me ni asem ni bi o no kre wo na me fra wo say wo na mbeto wo na me nya hwete so obadi akra me fra wo say wo na wo so obadi akra no ana wo se akra ne abakan wanka abakan wanka mo yitum mekan ana wo sa ka se ana me ka chere so wo abakan no ye bo ho kama ye be fa abakan ko mama afei ana mbusa nse when na see badi akra na wo se wonim sa wo yire na afre me se me wono no badi akra enti mama wo se eye adwuma pa na wo ye se adwuma pa na wo ye se wo so we nyankopɔ adwuma ensuo na wugina mu yakɔ se mama wo sia no anya no ho ade na wudi ni nyemo no enti wo na tempena wo jimi enti se me nso bɛhia na me na da wa accept na me makɔtɔ ho niam na ma di ni nsan wo ni nsan na ma di o wa anye ye tu mi sɛ me ne ɔbɛ nyim ye ɔne kura ɔfa nyim sɛ me ne ko bɔ dwaman no ɛna sɔfo ye sɔfo etu me ne no busa no anso ana toto fom me wana toto fom busa ne sɛ sɔfo pa ni a tu me ne na nsan oh mama nkasa tie me ba yes Osofo ayi no ɛno na mama me se papa yi oh wakasa me se waka wadi atu me ne dance me wo me tuma fresh spectacle sisi awa respect na wo ba ba sisi a police ni ba ba second John na botena first John so kasa kakra no problem omiti inti kasa wo si kasa no yes na kasa me se inzu shi hura jo nyo na abadu mi su shi first ten oba no ebro be sa me wan ko na me dedu ene John ye pe no kura bi wa why na frɛ wo sɛ bɛgye wo ba ɛno no wɔka me se ɔnka no kora sɛ menka sɛ gei na frɛ me o ti asɛm a meka no me se umasa me se John wo se gei na frɛ me kasa me se wo bɛ distract me kasa den no frɛ me no papa yi ɛfo no de frɛ papa bisa ne sɛ case we say ba meta my friend phone sa onfa my friend na onfa that day na me kɔ mekro akɔ akɔyɛ on bɛka se waka meka ne esia na me kɔ akɔ meka ne esia ɛna hu sɛ on ne number na frɛ no me do ta frɛ me traffic so the just me kata call no me ne kasa na police ni baby ebata me car friend so wache me say yen drive nya call and wa jefo ni free me nsem eti na che say Lucy ho asan one friend me say me ko ho me ko baby oba ne o meta hwentra me ko ta baby make you respect and sisi e me say record the crime I tira no fa ko ba tira Gabriel na onye dance ni and o kata phone na kwan na dey eno dey o be dey akoma no mama me pese me hu no kura wom eno wa say ana one mama me no se me Osofo John first John tena anti tena say there be mama anti more almost kakra na charistic ewuram one I say oba na sisi bra Lucy I come anti pacho twembre wanim kakra waso mic no me pacho uba show iso Bible kuro ana bi focus ya kasa preko snap ni podua pede bodin ye frame edin obi afam ye boga yere bi kura Bible sa sama make no kure mi nitro onyame boa me order anti se woni ba taya woda semu yimu wo baba ayoa wanyinse abusumi mienu fine koma obi ose enye ono na obi aba wonim se me banwon na obi aba se me wan ba tai edi na ese nka wo ye mama me bayi mi se ni dwa so onye adwuma ndi mi se ni dwa so on fa anya adwuma e wa ni skanashi anti ma ni skakra e wa ni skanashi na jam ye edin enti me bayi hwimu e ko sofo dwan o pekuru enti na mi chire pa mi bayi na mi nyana enti wanu mo ana mi bayi bai enti oba mi sister ba ene hia me bayi se onyim esa ata me ka benko o mezi na mse wahwim akochinchin udi ayigidifo achi otu bekogidi asore mebusuafo anyina kogidi ntimi de me ye no ye nkogidi wo ho ye nim se de wo musitiye enti se wanyam de a miankwa mi de ba de ya mepe miankwa na mkota se tafo se yampa na se nyampa enti me kwa ye no kure na yampa
aso me be ka jan se ma fa mbo ne chem nam se na bo no wo woi no se wo edibensu nyame anu ni me kwaye no me hu bo ne maame me be se odi akodo wa to no ba be me be wa nyin san bem no correct ne maame to odi na mbisa me ba ne se bo no se di agoro wa he ene ko fie be se mienu so ye ko na bo no nti me ka kire maame no na maame ne ka kire me se ampa na ne ba no ne me be edi agoro nti ye ko na boss we boy ka nwa ni patre na gwada emo na mse John me be so no na nyim asema bo ne ka kire me se no ne Lucia na ho wanhu Lucia bi ntunyensen enyo no eho ne esi wa eti kawa wo bata ne wahu se wo ba ne nyim ebre wo wura iba so be wale na wunim se wo ba ne nyim no antide na na esen kawe e pa cho e ma ba wade wanhwe akonu madura se timi bo hu made se enu maduro ne nse no fa nko wale tie mati e ba de hia enti me kwa asore no me ba na ba peti babia me beyi ton fos enti oton fos no se ma me twen obe me ne gem ame ba ya oso woni na wanhwe nyin se de akora de okoji atuo meji atum se me wale lusi adre na wo ba tan wan hye wo ba no ama na anwo anwie ansa na wakowale ante wan ya di ba biu ma mesrew wo de ma menkasa mesrew so ba ye no me ka jansa me ba no obetimia ko ma me onwu ansa na wale wa usu ni ti oso boa ma nya mi so kuta ba oboa ma menkasa na ma menkasa eti me ka ye no na me se me ba no ma no nwunuye waka jam se ma anya hwe meji ade obeji anyi sen obeji nyinsen no ahwe ba na me se mate enti wanu mo ne yire no no o mse wadi akuku o masem ti ye de be hwe ya ade ene o ma de te wo enti na nsan ya me no entokwasi wo fie me ni fie enti me ba masi ene nyinsen no enya me dia ene nyinsen na ade amodi asie na nyam dia o ye sofo o pie saa no na ka saa no enye fe ti mase na ma saa de no epia abonten enti no aye basa enti wanu mu se ya pe mi wo fi antokwa ma mi pie kokwan so a na entokwa aba anti wo me so transi charistic transi si medu se die betwa ne so for dom ye be di aniu wo bode sa wo de wo se ba no wo de wo wayi wo afrim sanya wo de ba oni we ne ntem no so mu ye di ani o mo mfa se o mo mfa me mama me nyam sumu ne kana aba na mama e ka aba no mfa yo mama na nyi am mama na se na di nyam mfo no correct enti o mfa no oba na wadena tra ofie ntentem ne de wanya mama oba no mama tie mama me yere oya de e ne eyi me ne ntra 7 years hospital pro ko wa me dan nchen bi sawo me mpe basa but ene nurse ye me mpena ochena ataye me mpena echena we ye me mpena mama na maso bu they said wa bufu a ona me nchen okodo ma me hono ma me ade na wotwe na odo ma me ho onu adu ne ne bro ensamiso ante ena ekosi sei me fan say Lucia ene sofodom awade ya nipa nsa hyase wan na osusu se ne nsa ya hyase ne ye sike oro na ne nsa hya wa sike ne se John wanya akosua ene obeku Lucia so enti adenti o so ya ne dai je ba ne se entokwasi asoli fi entokwa na si ye no jidi asode dem mo wonwie ya asoli awate ye no na wonwie yi wom ene ote no
ene odi we hu nipa na sike ewo sofo asori no te ne ho ene wo twe nipa ni because otwe nipa ni because ento atwe kwa amokwa ya abon ayi asori wa abonten no ene obi bebo papa ya mane yese onua ne de ebone be no waya ogina e ka anwase enti e pa asori no ene nipa kro ne ba no sofo maame Matias Mbi no se asema wate no kokko papa na mane ye na me die mpese obi ade mbefra enti na sike ne yire no ya asori nyina no odi atem dim dem ye di mi ye panyini enti e pa asori na masi ka ka se abna edi asem oye sike yire no enu aso na mi udadada edidi atem amugina mu di ne mo nsem fun enu ba pe ka jen se o ya mebo enti sike no so second jodo ni akomo bebo no enti aya yesi ya papa ni na sike no na yire ne ka kire ne se kwanu omo mi anchiri ntum wo yira kosu na me pe no ona kosu se na bese ne pe enti sa ade am din so wo wiase nyina ji akosu sa kosu no osofu manku akosu na be gidi fo mu bo bia na sike diabo masole ni jitum because as mu ba ye because dia mu ye die gidi fo asofo pa diabo we bo agina nsuom gidi asole sanity ma osofo Gideon sole we di ama me se craft me papa boadu osofo mo sofo penny oboadu o himpo se northern sector no emu difu penny oso papa boadu so wono kra me papa no osofo Gideon apia me ba no tachiman na tie na mu ye wo mo ntesa gidi asofo bi kasa ante ena esa mo penny for sole na mu ku asole na ni ma se ena sike ne se akosu twi ne mu tanya o ma no wale masi na akura no e papa we dia enti kwa be fa so papa we no e be je akura no o ma na je enti da bia na bu o mu a wonu odua na nam enso papa e be du fie na tese minima sam kura na bufu aba esa mi hu dia me ye ma so na me fa nse na wunu akura no aye no awu ante dia wo kika nyina me de ye hu tie hu akiri se Lucia ene osofo John awade dia me fa ne se enkwala no yetere ena makọ ekwan so enti mi wo kwan so ena mbe ifre mi ma tie masem bi ma mi na msika oba utia wale aside bia ko bokum pray enti ade o sa oni ma woni adafo nganti anya na wo se mi wura se memfa eto ya no odifo no enhye dem na memfa ketwa no hye akiri enu de omba o ma kiri mantensa nko de ma wale no when do ma kire mu na no na wote ya emfa nko de mi busa ne se Lucia ene osofa wade ebe yeyi ana enye yi because yes Lucia de nsako se wade nsare ko ye na mini hobi na mini hobi na mini ho na ba idea na we enti mi me ba ye no na nya se minya abotere so obi bu afu we bu afu enti edi 3 days no na mka kire maami bi se mi onko na nko busa masi de asi ye gbo mu amasi tampuman wampia ma ana ade achi ye no na mso papa me pa acho me no wonkomo wamfi me ade achi manim no onam no kosen so papa me no wonkomo ade mu nyina mutifie baako ya se mi fie ni a no musu die ni wamfi me na mbo ma ambe na mane ena ma me so wamfi wa di twa so ena ja mitin baby ena on so tin baby enti oya na ba ka chembe se be yiru no ma na me yere mra ante say no de me pese mi hu ni se awade no ebe yeyi ana enye yi Matias mate enye yi no osofo John se akoda no onfa ne ma ne papa se na wo kafa ho batai me de papa we no aboka e wa akora no mo ante enti ado obe ni se wo mo nkodie test dia na ndie se we onka se ba ne dia eno no akwa dia na ndie sofo we first John ene se so ye DNA so pakola na
we dey because ono kra no menyi ni se ba no betimi ene ba mai wa no ma ba hu eno ano no we die na ye ono a na ye ho ka no so betua no agye ne ba oso video yin so mpe eka bia eju bende papa John me die nyankopon eka se tie oso video tie asem bia nu e ba ye de sekai se Lucy anwa ne bi mama David mama mi timi Lucy also ante Lucy be trans ante solid what the men say for first oh eno die okasa mama nkasa me de je di ade okasa mama nkasa mama nka me de o mama nka me de ma e ba cho okasa mama nka me de o mama nkasa wo betina ho ye de sa me wo betum akonwa so okoto wo hene chia no ai me bla me mama woro me nam pabo ahya me bra yi wo ne me mama ye ne nhia wo de se kwa no afa kire ba bi kra kwamba pa ho ye wale ye nyina wo mpem mama asem wo wiye ye adenti oso mama ye mama minim wo wiye ye mama wo wiye ye mama de aduane ba me mama wa mama nkate phone ko ka kire mama se o ka kire me se emma wo mama mfa aduane bi ama ha me boa kana kora me boa ada we me ntia sense ya me ntia 7 years nie wo mpem mama asem what die ti oso mama mfa aduane ma na masi asem anu wo ka no me nua ba me nkyɛn a na ne bu afu me nua ba me nkyɛn a da bi o pese opa da ma me recording wa tete ma me mama me wa ne se na nja ne ba mo na nwa me magu kan kure we dey ti wo ka ma me se mo fresh aso fun me be ka se me wo mba kwa me sha tu so me so da anna mama me bu fu ya o ka sa asem oba ta bia bu wa ti ase tu mama me ta wa chi tie sem so mama be ta wa chi to kwa ko ye nyina mama me gina wa chi ko ko mo so ho e ko he he da mo fresh aso fun no oni ya ko bere na chi no mama o me se makasa mama wenti mama me ye dwama mbofo wenti ana madu nyi nse me so dwama de ye hu bi da eno ano no eno o mpe ba mama me mpe we mama ni ba dwama da eri asa na wo ka kasa eri asa na wo so ka mamba because the outi a wo de ba ye no wo ma san outi na ukun peso hu se wo na wo Fred ukun dada so o meje ba no be ma ne frɛ enti ho no wadi bem e wo ku anim ama hu se wo nkɔ frɛ obi a so o meje akoda e ho no na me na hia me no kwa daddy na me tie se papa we wo pe bana onko edi ani cause wo Lucia me nyuni e ka no kra kyerɛ se sofo first John e pe bano a onko edi ani e na sofo first John e ma ne nya wo de papa yi pe kwa bi na mo mfa so na mo satribu case what na se wonu ne o dey wo enya hwe no e ho kakra no mo ye mema na mo satribu case na asumdwe mra na se wo pe wo pa na mo kwa edi ani na bai wai menyini ni de wo kaka man de ne ndem fo aso na so ka bibi me pa cho awala na sem na wo ka no una ase me fa nsan ko na me de nsan ko ma ama me buku ka se fansa ka na de se mama obano metuande na odi matem obaye mia wa abonten wato me hu nyina ama me dia ko ma me lestelesi me pe pant me pe blazer me pe under no ototo no de ko eham fa ho bai mama cho no de eham me na so oba de afri ni ho a je so one ne ko ansa etina che se wo re ni ma me wo show container pa no wu ye me di 2 weeks ne pege si wo ma wo e do aboa ma ko nteme ma me sika wo ma me sika wo mu sai mo ma ne ka ma me sika nse ano ma me nka ma ne ka ma me sika nse si wo se wo ma me sika se mama me na mo me ri date ne ma me ni sika e wi ase hu o na o ti we so fo a wo fi na me a mina nyeska mina ile ko pass asema ni nyeska ile pass ana ile woni oko fo ba wa bi oko fo ba sha dem ama mra ye bo ti wo tu yo wa tu ena me ma be ku sa asema hu land ma wa tu fi mantemu wa tu mama me ya de mo bi na nye yo baba da se eti yo na do nkonkon mama me ba na do kita me nkonkon dada etu ka chem se mama ya de na kasa sabi facha me na kasa sa me na me de me nkonkon ba mama ma 1 week wa ye ti before ba e ti before ba 1 week ba for ba wa wu mienu ancha ne ma what the trees na wale wo it was that 1 week wale ma ese menene
ye japade oba na made ma japade efie na oka nwase aso abra tiri fi o go ale jafa mane de ma enda wo tu e go to tu ani da wo to free man temu order mama ni video ni order o made ya se wo de a wo a oni se japade o made ya wo de a etiende ya nkawe woni ne wo ma woni ne tenaye o to proto no wudi mpamu da te na ho wo ma no afa ni wo mu nya afa kra ne ka e wo mo be hwe ne ma etitietia wo na wo de wo nsako we e na wo so waja awade wo hu busum na wo twem ensa no wale to wo de kwa no wade na wo twa wale fofora yedi me se champ problem so mama me dasi adi en ndie no ane betwa so mama ba wo ma na yesi up to na wo mom scan de me pa chaw that's it hwe wo ma be pa chaw hwe wo ma akoda ya seme aya me ya kakra kire se akoda ya fense wasi so anka wonya na brantie anka mo ware no ke enije so enso so no sike no ene maami ene nkofo ya twa ahia ye ma wo munya asomdwe wesi se no so ne kokko ene sebe woyi na de bia nya ne fe be metimi tam envelope de ma won te so wosenfa na wa fa kwano to na me kasa ene se ye no ma kasa wo ekire me ba trase ne be yiwa no be se wo yiwa no tra me kasa me se wo na me bo wo awura wo na me bo wo kasa enti so for mama se ne apprenti wo se ne busuafo ahia gidi sofu penny no a obesi abodose white no anan no wona na kasa wo se wonya bibia anche ti no ba ye obeka che wo se woja bibia woda kola no ema no wonye ne kapre se benye ebufu na ade ba ko se wa ye store e dia ma akodai enema wo mu nema so de wo to ne a wonya fa to na de fa bi ye dai egum ene wiase so ne nye ba ko fo na ehweba se ne baba ko no wanya 3 years ba ko so no wanya 2 years 7 months very good enu nti no se ne yafa ne se samre de ne ma no eyemienu we se de wanya ne yire nti wo mo na konma enti ne me pesen ka me so ne se woti adwamu apprentice we say one my yanti because for some time now no one physical enkwakwa no to enti ni odi be ma akoda we ne manu mienu e na se be wudi power pan so se be so wunya bibidi enti ni sky ya odi be ma wo mu ba ko no eko na Ezra sesen ba ko de onye nure so onum nufo enti se no so of ma me se sina ento kwa meche no aja wuti akonwam won kan chen sika ya ode be ma enkola no emienu mama school mo de madam me number wo me ho ti nkura ni school ni de mesend ya madam de ombedi no se so support me kakra enti e dey bia no mehwe se me de 50 cedi be kwa akoma nkura ba cho bia jo ana nya 100 cedis na o de 100 cedis o see again so by school fees in town school fees in the metria and the mama me wo kra me me tua me school fees one yes it's every day be grant you to ba ko boso na watwe bia na e be say 70 there be I know them because mama they say is a ministry no na so be mom address this day mama nchire kakra ministry no mama and ewiase aye and e gidi for your charge to go back for the 100 cedi bla 50 cedi bla na omotiti ho emu odin mama to wono kwa ala na mama kakra me dia ene omu awurade fam na container na wa bie na niam wo mu die oh ene oma wo mama me firi yakọ mama me nyi nchire mo niam wo mu ve na me gina mu kwa no ono atwaye mama ne mama sa ko fa niam egum ba cho no ko fa ne mama 10 million ko fa niam egum asemi ba mo musko no bra me na toto aduane man nkra no nyema ni musa tama na me bo container na ma no ma me wai o ma ne se na this start me nyam kukuru container ne so me kai sika wo hall mu o ma o se fa ko fa ne mama ebu ha je 1000 je say me sika to me de ewura stone ma kwanta owusu eye me dance ni mama me ne se sin store ni mu nyama nyina na e ko 10000 eno me frema kwanta owusu se me ni akoso asese eniema wo store ni mu 10000 because mama
container no waje say ne moso mama waje say me yemesi ni me say suya tax nti me na me to ase eto mu tax ebo mu shares me ne makonta ende e suro de blame na bo che me kula mama me ni nchire mu bia ye hia se me hwe me ba o ha Lucia o se o de be ma o de be ma o ana o se o be mu 100 cities no na o hwe so ye 7 million awon de tie umi ana tie anti o hwe so ye 7 million wa sam ye wo e ko ye mago ni mu sa 7 million de mintimi etu be ni say mama e dey bia me kwa komo mu 50 cedi e dey bia ntimi mfa nko na wotwe e dey bia no wo fon wo mesende esi ne fon so enkola mi wa beton pepper na kwa koto sak ni bia beto wa ma okay e na brandi salala e no so na e ya brand pa ko trans na kase Mr. Jump professional me trans ye brene ya me di ACN Lucia son abrantie so fu ase we di ma ya agu awade kam ba ye no baby ya wote ya woni ma mi ebo efipam anti wo me ye nka wade woni ma mi bo efipam no watu Lucia efri hono mo so ma mi baby ya woni ma mi tie wo bo fipam watu aba ye chi ya aba be hada atwene me nyina aba hono adenti no yes ha wo say ma mi no eba ni wo di na no kura be pemade so ma mi pa cho ento kwai ento kwenti so ma mi be say me say wo ya no didi we ba no we be tu mama me you kono manu pan kwai bi jo so ma mi nyanka me be say me is a champ professional wo do nan ebe si from na samre ya wo mo anka say gu wo mo aware no ababa yi ene ne ma mi wo mo emfefie wo enyi kwai se sika sem no o so se na be ya ntoko bia anya sane se ntoko bi ba mama asori mu wo so me pa cho mama no sia na de o mo ja wo ba be da anti de niema carpet ni ye me dia tobacco wa mama se di bia tobacco fa sofmani ni ameka ni se ni ameka se Mr. Champion fascina brand mami anema ye wo ne ho bia no so mami si wo nya na dia wona me na brand ana entino na ni ameka no manedi me da se pi nyame onhira manedi ensem e koso no mtele me dwene ho a mente ase ngosi ewo nyame din enti bi gina ho din bi obi eka bia no me ase me ho adwene on se da bia me kan fia ha ye obi tinchen wo se ade abrampa no nkwa asore na me kwa asore pa ba se wudi nyame din ye sansem huna na wo ye manyisine nipa bia sebi enne mo amotie me twa ka bi kura me che mo asofo mienza mo me che mo ba obi abeso je so o tumi bi obetimi de ase obi na nyankopon di tumi mani paso fanse obi da bi munya san kwase asem no me ka no kura kire mo sam si nyame na afre mo a munya san kwase asem no ana mo tumi metimi agina ha ye sei metimi aye o sei asem na abadi mo no ni di mo asem na aba mo me ka asem wakwaji usuma bi na wo ba bi na de ye wasori a ana akonya dum bi wo ba bi de ye wasori a eye wo na wo dia eye wo dia sebi wotia na sebi ebru sebi nyado maladu be fa yire nu tirim una wo suman ana na sa wo wadom ana de ye adwuma asemu abai nu mie wo mu a metimi adomew metimi ayo se ne fre awade maladi efri asase na na enye yie ye ne nyawofo ena enye obi a eye wo mu amienu de nti enye ye ne se maladi emoja asem ne ye ka moja emu odusi ne hwuo ukwaji obi moja maladi he minu ye meka tense okwase api atiefo mfa ncheme maladi uji nyi sen se obehwe no na wawa no na nse se one ne da bi ense se one ne da bo so me nkro no na na sofo we yi kan so no waboa o one na na wa hwe no ense se one ne da maladi jitum se hono ene wo kwase asema wadie osofo de nu ye america maladi wati de me kan ase enti san ye mo ya wo ye ye edi tokwa na da bia de bebremo ezu akofo obi moja ana wudu moja eguso ebede na sabi wo bobra ayeye ana wo padum bi eda bibia ayeye eti mesrew malady sofu John hodi nya mianim ni entwaye hodi entwaye o nya botro de beto so eno stone wenyen oh eti malady
Janyamte. Timaledi. Mesre minia John. Say. Oh, of free na ba na no pay. Can. Timaledi. Messi Sofu John. Emi de say wagya tum sem panifo afre no. Mekotwe mansu bia wakoda no. Enko chindi enyo. Twe mansu bia ne yetia. Ante den akra no. Ye wie na wo hye ye makache. Mo mo twe mansu bia fa wade. Mesrew. So bia se ye hye na hye wade na fa. Sofo Messi akola no de waba ye pani na asem aba ho no. Enne wo gira fidikase yi so. Se wade unka se ye obabiem. Ema ye nti biem wo ba bia ma miano wodim siesie anka siesie no ofie asem na bedu e be kansema afa na gina ho na totu bu ogu park so boyu bobi enye ofie na bo ne wo ene yadia basibio hana ye ka asem na afa na wo ti akonya na totu bu park so mame wan hwa me di mani be ba so ma re be ho asem ya ka no ye pa so mwie wo dem ha Sofo John me ka mi bia se efri na kro wam sende nkra ni sika nko na kro efro soro ha ebe ka kire se wo sende nkra ni mi sika jodi kan ne de first ka bia nkoma no kwana so dem ade be ba be wa so de wan ha okra we be wo ana mema proti for so ate utimi ma wo mane ne ye mehwe wo ma wo misi mienu ne de ansa ne be free ha no udi wo sika be mu wo mu efiri ho kro no na se sa akola no se ho na ebe hwe se sie de mami ene ne ba ne hwe no first John tia bibia se sie o ye wi a na se ni moja ono no yane no won hyehyeye naka ewa akoda na we pani no ni tumi fa ni sika hwe no dabi obanyini ama se sie no se umpa mami no wafa oba ebra bi nu ema meme wo mumie no obiansi ho se ne ba ofie ho enkopim sie be di ene ne hu se papa wa wo moja de a umoja dia afenye no wan hyehyeye na ha akoda no wodi ewuni asem no mufo masofo sem no montoko asem no wo mo maladu anse na no bi na me ka asem bi se akonfo no bi wodo se na asofo a na nipa bi nti ase frita me dia am se amensa de on pa sori na nso osombozo maladi asofo miensa na ti ha na o asofo miensa na ti ya se asem ye pagya na ye asofo sem apagya ka asofo pani befre he mumra me manamo na mi siesie maladu on ba bi atwetwe asem na akoduro we wo muka we free nim ya sorry wan twi ni panko what is a konfo bi akọ na yonku konfo akọfa enipa ebe abusa akọ na oda maladu atibida enyema bi wono mu a mudi nyame di na enkwase asam ko a efri na kro wa wo ye sofu pani a cross down kom ebe to hwe aso ya wasem ebe titiete safu se no kwa mi du se ni pa mefa so no wa ha de be se anya papa wo so ye nyam dwuma no kro gen wo so sa o mu di an bo so de TikTok manya san nyama na muti TV ni social media cheche na munyina ebe kama gudam media wa wasem meba no mu hu se wasem frosoro ha mu nyame no ni mami ni papa nti sem hunu bia na nam na bobo ano na mu bu nyame kwasia mu ka se ministry mu ayeden mu ji college nyame dodo se no odie ministry na mu ayeden no ye send sika ba no nyame se no odi free Sofo John wanti wani ahwem kura no kwa do be faso okrom ha no ori be ho mane de ento aso ka se papa me buni pa na mete se obayi ba be ware no na mansu ama metim kura da sai wo no de di ka me de se ka se bi ma basem ba be je akura na ye ntro me ma se ba be je babi ena obi si o ma basem ba be je bentimetu aka me nka se ba be je me ba se dia ne bam dia ne me amefa ho ka se dia ne bam na se akura ne me ba mejema de ahwe no mejema de abrampa muko ina ze ko yese 2800 Lucia obeti asese ye die ni wacha ye twen ada wo be ready why the ba woni di ai won we ni be ma no woni di akwa ni su ni ni akoy isa amomra ntem se be afa kete common name bi ai ko office ani okay yan ko office ni ko enko conclude ehuda mo be ba ni akoye osofo woni yi mo ye den asumdwe na mepe so John di oba vanse ko me kan se me na onim se mpe na sam dada na wa ja ko bo na sam ene nye wi ena aba na bema me nte wa de ai basa wi ase obitimi etoka akra ma na hye timi wo ba ma ni yina ya ba e besa akọ na fa ya ma nti se oye de sa ne se ebe bo an ye onwa ne ya onfa mini problem bia ne kana wo boy ne awa ka bi no
omfa yo edi asem na John wo ka che of penny me se ze medana se de me se ebu a me wo ma no ne betena ho da san se wasere ho mama me penny ti omfa nje me se ahyase no odi abufu mo na esere no omfa nje hu ho a be chi aka munche yo enti so first John ye twen wo ye nye di ene no na se wo pa hwe no na Lucy ahonha no cause ono akoda ontimi sanfa ne meka ho be de wa maware na me ne nwo ye ti me ne ka so se me nkwaji na behwe no nti so ko na wo ba wo yo ba na ba mu a eno an se no afa ne ba na okra asomajo anti ndi nu utiti usira so oka so be fa na ko edi ene ne ba ade oka se mre ni onye ne ba na wa wale no akra ne nya ATS utimi fa ne ba she eye no nko ate ene oni ba oni yire no wo yire no wo edi ene ne ba na akra ndi ATS no person fa ne ba emre mu utimi fa ne ba ti unana no mu a ne ye wo de tobo ne enko edi ene ni wi oso da be ne ye ko mamba jode nka ise come chiko na mesa okay yo abusiafo na chese abi ye mfenzi ana ofa ko ya de asi so mpan komode ebola asumdwe ne yepe oso no ma na ase oso second John wa na ase oso fu jode no yemanike Lucia mama wa mi ensesi awade ha na ugina wo yeso upe oku na nyabotre so for doing awo ba wo so ko mala mo de wo ni woni ko tan do sho ka wana himbira sha mama ka wana ga himbira kawa obi o ti ko se ye ko ya continue abo che akon ka bo che mama waji mama we de wo ye ye ko store ni finfin sesi akosua wasi ni bo che achi wona ko ko afeja se ko ayi afeja se mala mama me ko mala mo de mama me damase mama medama mo ne mabojafo nyina ase yankopon hira mo media mama pankro no ha nyina ye nim me me de no kra ye maduma obi ba kra na woni sika metimi tumbotom sika yi na aye na pankyere ma no ye bo obi dua wo ba medane ye ma wo obi bi na wu mo peni pakro okun no momra me kyere mama wo ya advert kakra so afa me meti wo ya do me wo ye bo dua me na medane ma mama wonu anu se me dani dua me ye bibia na nsen anuafo mienu wuyi omo ba hwehwe me ye dua bo omo ko aboso na yambo omo ba me na medane ma omo minini ni asem ma me no minini ni asem mini obi ani asem medamase mama ene atiefo mu tie bia gidi mu soso me sere obi ampanimfo mu so mu mfa ncheme enfonso de ene baaye na me peniye se be se nyinsen ena me gigina mu onya me di mu se nyinsen mo gya nhwie mu ena nyankopɔ adom yade asi wo nyame aye bi asedanka nyame amen abusia ya kwhwe video no aba na mensa so ma wakɔ aba biem enfambra emergency Ghana TV eso na media asɛm no kare agye mensem na wutimi kwa na so be ware oba wentimi ware na nyama na wo toto no oba de timi befa de koma obi foforo de ye ne ho ade ebusa we de amon chemchemu mu de mo fa ma dwenkyere ne embra because we de me menti bi da menti ho aba kosem kra da ti we die na say bia me ye bema na oba me ma pa na sem ne be ware menti mi ne na ware na oba na akosho obi foforo a otimi besesa nyama na me mato no wa bre kwa ma mi ni fie eba besesa nyama ne de ko 3 weeks meta ne say omo ware so atade so omo hye no the same thing eni mato no ba so ne right say oba wo hia bema unye hye na 3 weeks now bema ne beta be enhu ade ana me de minim say nka mo be steady mo ho for some time ana say bi so a na nyinsa ni ho ni nti no mo be se be pie enu nti na ebobo so sa na say eni to mo ware ntem na ewi ase anka sanso na die kwase ebuo den a wokọ ekọ hinfa kwa ebe sa abeto eni so mo ware for 7 years aware na ntie ngina sign nyo mama ntie wo se hu se ade bia ye den a ebe ba so back to us it always no nama wo se wo ye papa wo ye ne ese wo se ko ye ne tia ka me ni 7 years in marriage it's me ebet me agusa ni nyina ni say argument kitu ebi ba
no ba na asane makofie na maame so agye e right up maame no so yes sir and I say wrong because we dey mean say oba ene be ma nya ntokwa kakra say wo sisa onia ma call maame ho de it's not right na maame kwa ma wo say utuba ne fo na say wo say wo sa ka na chikwa ba ni kunu ho ba we waje na tan nti hu ni say maame no ye e right and I say e wrong maame hu wo nso adwenkyere ewo comment section elko na komo no so emuntimi enye de what is so be like na wa share na wa subscribe and so edia mami na ha and so eye emergency Ghana TV na me so a made trending story and so be time me dia me so eno ani akosua faculty what is so be subscribe edia mami na that so e be sign so essential. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coreplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coreplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coreplan to tackle this problem. So Coreplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coreplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Coreplan for your next online transaction? Visit us at www.coreplan.coreplantechnologies.com.